Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 19. Tulungam ni kabsat mo, kat salakniban na ka, akas la nabilag a bakod ti syudad. Ngam no makiapa ka kenkwana, di na kanto pastraken iti balay na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Nalpasen ang naopiraan ni te sa ijay syudad. Kasapulan na ti kadwa, ijay balayda. Saan pa'y ngamin ang makatrabaho? May mayata, no agawid laangan dito lugar tayo. Kabayatan asaan pa ang makatrabaho. Wen nga rod adda ngamin trabaho ti asawa na. Ngam asino nga iti mga sikasukan kwa na no umay ditoy. Adda ni Anita akabsat na ang mga sikasukan kwa na. Wen lakay. Masapol at anggaden na ti panakaopera na, tapno saan ang mabignat. Isu nga road, amay mayat no dito'y balay tayla ang tipagyanan na. Tada ni Anita akabsat na ang mga sikasukan kwa na. Intayo nga rod sukunan ni Tessie. Itulod ba si ti asawa na, tada matlugan da. Nalpasan ti panakaopera ni manang mo. Kat sana makatrabaho. Saan mat ang maasikaso ti asawa na, taada mo trabaho na. Anyay ti aramidan tayo, nanang. Intay basitan sukunan Agtinulong ta mga asikaso kan kuha na. Ay, wan nanang. Kaasimot ni manang. Naimbaglaangan, tabaligi ti pan nakaopera ti matres na. Wan nga rod, anak ko. Kat ita, kasapulan na tayo ti kabsat mo. Isu atulungan tayo. Naibagam ka din kan ni Anita ti ipapantay ujay syudad, apan ang sukon kan ni Tese. Wan lakay. Kahit, anya ngay tikunan ni Andong nga asawa na. Awan ni Andong, idi na pa nakiyo balayda. Adan sana panad na. Daduma nga main. Ada sana nasaya at akababalin ni Andong. Paidam. Dayjay mo, timadlaw ko ijay amanugang ta. Ken naimot pa'y. Ay, wan nga raud. Anya, mapan ka di syudad? Wan lakay. Saan ngamin akabaulan ni nanang nagmaymaysa? Masapul ngamin nga alalayan mi ni manang tanakapsot pa'y. Apay ang mangiraman da pa'y. Mangtangdanda ko man ati mga sikaso kung kuana. Siyak mo't agbanog ang mga sikaso. Saan mo't asika? Imbis ada kami nga agama ti asikaswam, at apay mainayon. Apay ka di akasta ka. Kaasimot ni manang kunak manen. Adu mo ti kwartada. Apay adi da manang dani ti mga sikaso. Basta, sumuro ta ka mangyawid ka ni manang. Mabit kami laang mo't, talugan dati pagluganan mi. Ay, bayadan na kumamot tinaldawam ang mga sikaso Nalabos ka mo't ando. Jack lakit di maiturad a pabayadan ti bannog ko. Adatan iti syudad nanang. Magnatan amapan iti balay da manang ta asidagmat. Ewan anak. Asidagmat apag naen. Ay, di na mo amapanta ita iti balay da. Kunak man no nagtulagan nyo ti ipapantayo, nanang. Wan, ay di mi imbaga nga itangal daw ti ipapanta. Ay, sorpresa nga rod ano kasta? Kaslakastan Nalagip mi nga min ken ni tatang mo, amay mayat, no yawid tayo ti kabsat mo. Sigurado nga min asaan akayat ni Andong nga umayak dito syudad ang mga sikaso kun ni manang. Un nga raw takas jay mo't jay asawam, nakapapaidam, nakaimimot. Imbag man, tanakaumay kayo, nanang. Ading ko. Umay da kaiyawid, manang. Imbag iti ayan da, nanang. Tadwa kami ang mga sikasukan ka. Marigatan nakngagpay so no awan nila kay. Kasi ita, agmay saak. Tanapan mo't ngamin nagtrabaho. Amo na ka ay awid da ka. Naibagak, nanang.
Kaya't na mga tapno sa anak ka no ang marigatan. Ay, kat nasaya at nga rod Itulod na tayo, baban itilugan yaw. Ay, nagrigat ti ag-commute, iti kasta ka sa saad mo. Wan nga rod nanang. Diyak makarelax no ag-commute tayo. O may katakaduan ka amapan iti silid mo, manang. Sakon to isimpa dagiti gargarat mo. Agyaman na ading ko. Imbag lakit din, tayo may daksinukon iti syudad. Amumi ngamin amarigatan ka, no si kalaang manang. Agsubsubadak to kan kaading ko. Unay kat din aya. Asino pa'y nagtitinulong, no saan ada tayo? Amok ngamin asaan ka makatrabaho. Tasikat ti mga asikaso kanyak. Sige, ikan kalaangan iti pangalawans ti anak mo ama pan iti pagadalan. Agyaman ak unay manang. Ngam saan ko apabaybayadan ti serbisyo ken ka? Saan abayad day di ading ko? Tulong ko iti anak mo. Agyaman ak nga rod no matulungan nak manang. Amumot apermi arigat mi. Awan nga min trabaho mi nga agasawa. Saan ka di makitang tangdan ti asawam? At damot manang, ngam sana ka na yun. No awan agpatangdan, awan mo trabaho na. Itay kayo pa asim mangpet. Agam ita ka lang nga umay dito balay. Insimpak pa'y ngamin dagiti gargarat ni manang, tadi na pa'y kabailan. Kan nagsarsarita kami biit tanabayag ngamin adikam nagkita. Napatpatag ka diti kabsat mo, ngamda kami a pamilyam. Makaawat ka kumamot andong. Agsakit di tao. Idinto ta nagsalun at kayumot nga agama. Basta da kami a pamilyam, ti umunang asikaswam. Saan kayo mo masakit tapno paasikaso kayo? Italaang mo't daytoy, tainyawid mi nga rod ditoy ni manang. Ay, jak pa'y nakasakdo, itidigos ni manang mo. Taan nasakit ti sakak, anak ka. Siya kon ti sumakto nanang. Ala, aldawan, saan pa'y anak kadigos ni manang? Alaman nga rod, anak ka. Tamang gidadangak moten iti danom, apagtibnok ta itidigos na. Pasensya ka nanang Medyo naladawak. Taina si kasok pa'y ngamin dagiti agama iji balay. Awan samot na kitang danan ti asawam. Ngam apay nga asikasum pa'y laida. Day tangarod kat nanang. Di da pa'y maawatan mo ti kasasaad ko. Ingaraw man gaya man ti asawam ti kinaalas ti ugali na. Kaya't na nga isulaang ti pangipaayam iti atensyon mo. Nasa uyon, nanang. Gapoy ti kasta nga aramid na. Mauawa na kun iti ganas kan kwa na. Ay, managing bubukod ti asawam. Dandani di na kaya't apumanaw ka iti balayo. Kas kala pumanaw. Di nala orayan na sumangpet ka. Ang turasin, apay nga awan pa'y ninanag mo. As-asikasun na nga rod ni Auntie Tessie. Manan, iso lang nga iso ti asikaswin na. Unay kayo lakit din aya nga agama. Anya ka di aya ti parikutyo. Amuyumot no sa dino ti ayan ko. Awan ka ngamin dito'y balay. Iso sapulan ka. Nalutumot amin ng timakan. Siyak pa'y tinaginaw itinanganan nyo. Anya pa'y ti sapulan nyo. No kanayon kan tumot ngamin di tabangir. Agsipod ta ada masakit nga sa asikaswak. Aday ta. Aday intod ni manang apara allowance mo, boyet. Ha? Agyaman nanang. Kaya't nakangamin at tulungan. Day talang tinted na. Nagbak nang. Di na pa'y ninayunan. Saan aga po tabak nang? Kat ipainan ti kasapulam. Kabaalan tayo pa'y mati agtrabaho para itibagi tayo. Nangagkaw, tinapig sa asaw ti asawa, Anita. Bayan nyo ni Andong tatang. Kasjay na day dya tao. Nakurang ti pan nakaawat na. Ay, unayin ti asawam. Ti kayat na, kat isulang ti addakarbangan nakan ka. Saan ngamin nga asawa ti pangibilbilangan na kanyak tatang? No di kat para serbikan kwa na. Ay, nalabas ti kasta klase ti asawa. May saka a tao nga addaan iti puso kan rikna. Saan na makita day tatang?
No awanak ije balay, uray amuna no sa dino tinapanak, saan ang makatal na. Kasla sa anak a sumangpet. Ay, unahin ti kas tagasat mo. Wen nga rod tatang. Ngam awan mabalin ko. Kasta talaga. Ay, una, anyang ay, nagasawa kayo kat nga raw. Ti anak ko laangan ti makagapo. No apay nga an-anusak ni Andong tatang. Una, anak ko. Madlaw ko kat pumigpig sa ka ante si anak ko. Sumaysaya at ka din tiriknam. Wan nanang, mariknak kat pumigpig saak. Kabailak matan ti bumangon, nga ure awan mang tulong kanya. Ay, nasaya at nga rudno kasta anak ko. Wan nanang, mariknak ti dakilagin awak, manipod nalpas ti operasyon. Ada ka matitiruan manang. Amangan no mabignat ka. Saan, ading ko? Agwat-watak tapno sa anak amaikan. Nasaya at nga rod no kasta manang. Nadaras mo ti imbag mo. Wan, iso nga agyam-yaman na kada kayo kininanang. Nasaya at kayo unay. Asino kumapay ti agtitinulong no saan ada tayo manang. Nga rod. Nga madlaw ko anapudo ti dara ti asawam kanyak. Ading ko. Kabalang maggayam ti agwalis man. Apa di ka pa'y lagawit iti syudad? Nalagan mo't lang amin at trabaho daytoy, bayaw. Pagwat-wat-watak lang amin. No kabayala mo, nasaysayat no agawid kan. Tapos na makatrabaho mo ti asawa. Tanay, nakurang iti oras na kada kami iti anak may. Kasta ka di. Mangmang tudak mo't iti allowance ni Boyet. Saan nga umanay dahi jay abayad ti oras ti asawa kag papayakan ka? Ala, tanayonak kitang dan na. Itad ko kan ka. Ay, una! Sa nabali, tainton bigat. Umay ti asawak. Umay na kun sukunan. Kala at matiyo umay ti asawa ni Tessie anang sukon kan kuana. Wan nga rod nanang. Ti amok kat mabayag pa'y sa agawid. Pinagawid ni tatang. Anya ti kunam? Pinagawid ni tatang mo? Una nang. Tapno ka no maipamayam ti atensyon mo kada kami. Ay, paidam at talaga dayjay nga amam. Saan ang nasaya at ti aramid na? Kaslaawan masapol na iti sa bali at tao. Ay, un nga rodo. Managing bubukod ti asawam, Anita. At dapay nakita ka kwarta nga nyawat da kan ni tatang. Tangdan ka no ni nanang, anang asikaso kan ni Auntie Tessie. Anya? Tatang, nanang, nagturpos ako ni ti senior high. Agadala ko ni ti kolehiyo. Kat masapol nga jay syudad. Ay, masapol nga agabang kamot iti balay. Tawan mo't balay tayo iti syudad. Awan mo't unay pagabang mo Tawan mo't masnop at trabaho. Dayta ti sanyo ana panunot. Iti adda dito ni Manang Tessie. Ita, kasapulan tayon. Mabalin ka kumaamakidaguskan kwa na. Itatag kolehyo ka iti syudad. Jak na panunot na ita kababay na makidagos ni Buyet. Takas yatin pakpakita ka ni Manang Tessie. Sayang agpaiso Di kagbalin anaimot kan napaidam. Tulungan ti kabsat mo, tapno tulungan na kan tumat. Papagayam, di tan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.